Okay. Okay. Malo e tama o e hotan, pe ko kore ke u whatapu ki he ho eki o mo mea mai ki he polokalama e hoatani, pe he foki ki he hamata pure, pe moe tonga, pe he ke sola, pe moe vulanka toa pe wa o atu ai, ai polokalama mawahe koini i he hoatani, ko e re o e kakai, ai ko e polokalama koini, kulawa ke whakahoko atu, nei kai ke u whanongonongo atu e polokalama koini, ka koe ngā koe mahu inga o e kakano o e polokalama koini, hoku whaamuai ke whahoko atu e polokalama koe ni i hoatani, pia oku heni foki ke repi piukala, ko e oku ke mawhahoko atu e polokalama koe ia, i hoatani ka te matoki talanoa ki kakano e polokalama he mahoko atu, ka kimu ai ko whiawhia ke taitai rei ke repi, ki Brisbane, Australia, i Aositelelia, ke lava ke ma lava mai ke ma whakahoko e polokalama ma wahe koe ni, ko isio e polokalama koe ni, whika o akia pe mo e Kava Tonga, i hono hū ko ia, hono import ko koe o Kava Tonga ki Australia, ai a koe ka kano ia o polokalama o kuma whakahoko atu koe ni. Pia mo ke repi, ka o ko uloto ke utaitai le rea ke repi ki he polokalamani, pe pehefo ke tingi mo tolu ko toa pe, o ku mo mea mai ki he polokalama, ka inga tonga ko kore atu ke katak whamure more share te tau polokalama, koe mea ia o ku hingai ma polokalama atu i hoa tāni o ku fia maulahi, au pito ai tokoni pe ma support ko ia ho tau community tonga whika o aki pe mo Palopalema ko ia hoko ke taimu tau huai ka wa
ki Aositelelia. Krep mada ma e hotani. Malo e tau mau e hota koe ni whafofa koe ni Srovesta. Koia. Pea malo e tau mo ngā lahi pea mi e whituna. Koia. Whafofa bito e kerepi pa ko ilo i pe ko e tahaene o isiu ia kako ha o fufu oloa a se kuki mo tau kai ngā tonga. Tatau te whito ke ting modolu o ku mo i Aositelelia o ku lahi apito ting modolu whepaki mo i Palopalema hono hu atu o i Kava Tonga whinga koe ke hu atu ke hena koe ngā koe whakangatangata koe ia lao a Aositelelia ana. Ka ko uhinga ko isiu ko niu ki hanga reisia he ahoni ki he i ho whetu taki mai ki a ting modolu ki heni ki a te au ke whakahoko hatala noa ke ai pang mahu inga apito ka venga koe ni a ia koe whanga maria koe ni o ku o tuku atia ka te koe ke kamata mai ai uhinga koe ia o ku mahu inga ai tatala noa ki he kawa hono huat ki Aositelelia i hoatani. Malo bito Srovesta. Koe. Tupe mua ke u puke whainga maari e koe ni. Ke u waki whakahoko atu au. O winga bito pe ke ilo i au e kau whanongo. O hoku hingoa ko ke repi nuku piukala. Ko e whaiwhekau au i he siasi wesiliana metotisi i Aositelelia. O kia ia e ki potu siasi o kou tauhi. Pea koe ki potu siasi pālangi. O kou involve lahi au pito i he ngahi mea whaka community. Iai pea moe ki kalapu Kava Tonga o ku hui koe patoa movement Brisbane Northside. Pea o kou whakaua tā maki ai pea kou osilesi sita ia. I he ene pehe o ku iai ai mahu inga lahi au pito i he eku wakai ki he mahu inga o e kawa ki he e tau urunganga whakafonua mo e tau ngahi o wau whakalotu o ku whieba ki ai. Ka koe uhi koe lahi koe ni ai a hono ta ofi koe ni a hono importi mai ai kawa. I he taimita tau pe o ku kei hau pe kawa, hau mai pe kawa ia. Ke import mai. Ka koe tupu e ku kau i hono reisi mea koe nina iai e ku ki me kawa nai o mai me nusila. O mai pe o ku kau ngā mea. Koe sio koe ni ki he ikai koe ke toe pai e whiwholau aki. Pea nai puke ki me kawa ia he custom. Pea nā nau koe anga ia e nau process a hono puke koe hakoloa o kunau tui o kai whakalao no whaku mai ke whanuan. O paurewa ke nau o mai ke te whafonuan e form ke te claim. Pea neu tarilele ia pea whafonu e formu o claim. At koe claimi ku toi whetu taki mai ai custom. O kore mai ka te au ke withdraw mua e claim. Ka pau hei kai ke withdraw te mau orewa ki whare hok. Pea na aku tui o kuiai e ku tō tonu, ke toki hanga he whamau a ngā tala mai, koe mei kawa koe ia, koe konga koe ho culture, ave ia whakaauha. Kakapau pehe he whamau a ngā, ave mo koe ke alonga e pōpula, o kou loto la, koe uhi, koe tō tonu koe e tau culture, ke tau hanga o fuhui ai mahu i ngā. Tau te whito, upai ke whaia a whakawhekiki heni e Srovesta, e whakawhepaki ki he lao e whonua. Whakaapapa e lahi au pita lao e whonua. Pata mai he lao ia ai whoi kilo e wha, kako e te travel pe moi. Hoko mai pe ai COVID i taha hiwa, tāpuni ai u pōda ia, kai toi lava whoi kilo whaia o hau, kei lere pe ai u whehui anga whakawhonua ia atauko. Kei whai pe mari ia, kei whai pe putu, kei whai pe whai kawa, kei whai pe youth group, moe young adult group, moe men's group. Aeni o ku tau tui, mo ki mautolu koen kau tauhi lotu, o ku tokoni lahi au pito, ai whehui anga whai kawa, i ono puke mai e tau tupu, ke oua te na uo, o involve he drugs pe mo alcohol. Pe os famoni ia e mau community he.
Ai ko lao ko ia ke repi ko o nau tala mai a Australia na homo fonua. Ko kilo e fa o ngofua ke te folau atu mo ia pa te to. Fe rewa ka pau ko he tapuni ko ne pota ko ke te folau. Ai o ku ngofua pe ke mau meili atu homo kawa pe ku osi ko fe lao pe ke te folau mo ia pe angatai. Io. Ko lao ko en fika aki mo e kawa. Koi. O hanga e he customu ia o classify ai kawa. Koi. It's a control substance. Koi. Aia o tatau e kawa ia mo drugs. Pea I he pehe as a control substance ua pau ke apalai ko ia ki he customu mo pure customu ke o mai ha o laisen. Ke lava o import mai e kawa. He koe tūia ai lau ia. O ata ia ke keu ia koe ai foi drugs kilo e wha. Pa ke whanonga mai mo ia. O taimeo ke posi mai ai. O tapo pito ia he lau. Ai koe ke fu make sense, eh? Koi. Ai a koe konga eni o kuke alua I ki whare hopo loto lahi ai ke whihangahangai pe mo e pure anga I he konga koe ni hono ngofua ke te to'o a te kilo e wha pe tapu ia ke te seni atu ha kilo e taha pe kilo ua o ke kilo e wha. Ko ia. Konga ia. Ka koe ulaki poini o kou tu'u whakapekiki ai koe konga ia o tau culture. Koi. Tai ke uhinga maari e solvesta. Ka pau o ke kau he mama kawa. O tui te ke hlawa whakapooni. O ku tapu au pito ke hua e whonua. O ku pau ke tau whakaapa e whonua. E tau tangutu pe ke orewa ke maha e whonua pa tau tuku. Ka kawa ka taimia ku hua e whonua. O pau ke tau tuku tau toluia salute whakaapa apa. Pa tau tulu tui, pa tau whaha ere atu e whonua. Bosu ke mau inga. Pea ia, a hono turiti koe he kau mama kawa. Ai mau inga koe o whonua ia ki nā tō. Koe mea koe talamai koe he customu. O ku hange e nau talamai e nau tōluia ke ave ai kawa o destroy. Koi. Hange ia fu mea noa ia. Koi. O ku hange ka pau koe marijuana mo mea, drugs mo mea. Yes. Ape pia o whakau. Ai ko mea koe wingi ai te kei ki lava he kau pālangi ia o tui ho tau sū. Ke tau iloi ai mafa tuki mo mahu inga ai kawa I ho tau ulunganga whawhonua. Ai ko mea ko whawhekiki he koe teke ia whai he customu. Ke ave pe ki he whamauanga. Ke o mai he whamauanga ai court order. Ke nau ave mea condemn. Pe koe ave whakau. Ai koe ke fu make sense ia kaya. Ai te toki alua uia ke whai ono whawhekiki ai whamauanga. Ka koe konga ia e ngahi poini o kou tuu ai. Pe kai ke ngatai, koe uhi koe COVID-19 tahi wa. Ka ofi ai ngahi pota ia. Kai rewa ke toi hao mai koe kilo ia e whai. Ka aku kei whai pe, ai u wheho ia ngai ho tau urunganga whafu. Kei whai pe mari ia, kei whai pe ai putu, kei whai pe mo ngahi u wheho ia ngā whawhai kawa. Ka aku tuu ai hu mai ai kawa ai. E taimi na tau pe, o ka ofia e pure anga, ke import mai I he post office ai kawa. Ai fui kilo e whaako na whaata. Ai e kane tuku whaki ke repi o ku hangeko ke o si mea I pe, ko tau ulunganga whakawhonua o ki tau tolu, o ku konga I ho tau toto o ki tau tolu, kei lava I a to'o me ki tau tolu. Pene ongo ai, pokowhia whonua I mamani o ku tau hiki whonua no whai, o ku tau hiki fuu pe mo ngahi ulunganga ko ia. O nofo mo ia he wheitu koe o ku tau he holo ai he ngahi whonua muri. Pia koe mea whuke taha, poko tau nofo ko ia koe a takai e ngai whonua muri. Koe ho nau whahinga culture o nau tolu. O ku tau te whahinga pe taim tatau ke tau whakaapa ki ho nau ki he culture. Ko koe ia ngai whonua o ku tau ia I. Ka koe konga whoki ko ia he kai ke lawa ia ke mahi noi. He ngai whonua ko ia ho tau ulunganga whakawhonua. O ka pau he kai ke tau
hange ko mea ko ke fai ke tau tu o whakaha tu patau fuhu I patau ke pe tau tu o whakakato ke community tonga o support ai whakakau ko ngā ka lawa ke nau sio mai io kumo oni tu ka fukakai tonga e toko fiha o kunau support e whakakau kunau talamai kunau loto mamahi hono pehe I hono ulunganga whakatonga e ko hai ko ngarewa o kuke fie ma upe ke hoko atu kia he tainimi I he tuunga ko ia ho fuhu ko ia he ta whaake kawa mo tu tunga konu koe whamatala ki ai pia mo harewa konga ku ke fie ma umi he community malo bito srovesta ki mua pe kari te fehui kau hanga o atu ai foi mooni koe talu ku sio I he whamau anga I he whonuani te ke lava ia he whamau anga o hui pulou koe peka pulou koe kau moslemi kakai fefine I he whamau anga o ku te ai peke lava ia o hui he koe uhi o nau ulunganga whakafonua ia nau tau pea ko nau tui whakalotu ia ke oua na sio hata haia ke matai me mahino ia pea peke lava ia he whamauanga mo fonua ni ko ia ko nau whapapa koe ki ai koe uhinga tatau ia o ko whaamu ke alu a le o koe o Kakai Tonga whekauaki he kuikai ke lava ke whamawai I ki tau tolu ia pea moe kawa I ha taipi mua taipi sai ko whihui koe nana ke o mai o ku tuku mai he whamau ai wike ua ke hanga he kuloea o teu ai submissive ke ave ki he custom pea moe pule customu pea moe minister ko ngā awe o kore ka ki nau tolu ke tukuange mai ai kawa nai puke koe uhi koe COVID pea toi isiu mai moe laiseni ke ulawa o import mai kawa foi kilo fa foi kilo pefa import mai kilo fa koe uhi o ku close border pea ku tukuleva wike ua ki he tawhaki koe customu moe nau loea ke nau tari mai ai submission koe ia pea ka pau tari ai ngatai pea pea ka pau ikai ke tari o kuia rewa makatuunga le rei a aku mo ku whakafofonga loea ke maaru ki whamauang o submiti ke whamauanga ke whaikutune whamauanga Pese pem he COVID koe ke pese ama he mandui o stoki peni uri lao ia o tapu ia ke import mai hoko koe COVID ia te eki ai ke hanga he pure anga ia pe mo ta whake a customu o toe we right pe koe toe tānaki ha mea ki ai ke whakanga loku ke lava o hoko mea kawe he o kou tui au ia o kei lahi pe ai u opsin ia nai tonu ke hoko before ke nau whakaauka Fefe ka pau na nau tala mai ke repi nuku piukala koe kawa koe ni na ke import mai o kai ke ngofua whakafoki pe ia ki feitu na seni mai me iai ka te ke tatongi koe cost fuloa ku atu e uia tatongi ka whakafoki ia ai me huinga pe whamatanga Koe taha whaki o tau kāinga whanongo, koe matala noa mau mo ke repi he ahoni koe kilo pe ia taha. O koe ke matala noa mau ia ki ha vuuta kawa kilo te au pe fiha ke uhinga ai e proklama. Koe ki kilo e taha poini walwha. Kilo e taha poini walwha. Taha poini walwha. Ka koe ke lahi koe quantity ia o kumatuunga e matala noa koe ngā koe lahi e kawa pe koe ni CCE. Koe whakaukau ia, koe whakaukau mahu inga ko o tau I ko e ke repi. Ai whakaukau koe ke whakaata koe ngā koe COVID-19. Ka whewhe e anga koe tuunga ha mou nofo I Aositelelia na. Mau tolu whoki Nuzilani e ke repi. O ku huf tau ataina mai pe kawaia ki hen hau waka puna. Hu maha I ote, pako hapea whainga mea o ku ata pe mau tolu ia. Anga whakata koe kau e whina doa whiri kau o pito me mautoli a hene kawa. Ko mo tolu koe he nā koe o kua hawhahinga
tawhaaki kehe I ho mou nofo he nā, ko o si hanga he pure anga Aositelelia o whakangaloku, nau hanga review o whakangaloku, ai whainga polisi ko ia ko uhinga pe ko COVID-19. Ikai, Solvesta, ko mau whonuani, o ku afio ai whakaofa ai, tauta te whito ki Brisbane, ki he Kava. Ko sene, o ku kei, hu mai pe Kava ia me nusila ki sene. Ai o kei ai pe Kakai unau kei mau Kava, o mai me sene. Pau kai ke tokanga au ki ai. Koe mea ko tokanga ko ki ai, o ku pule ia, e he ki Kakai koe o ku kei mau e nau Kava, ai mahu inga o e Kava. Ai ko mau tolu koe ni hen mo mau ngai fie mau, kai ke toi ha mau toi choice a mau to. A pau e alo e Kava ia o tolu geau ni mangeau, te mau kei whakatau pe. He nau pule nau to. Ai ko teke koe o ku whai, ke whakatape ai fo I kilo e whago I ututuni he lao ke pos mai. He tapuia, ai koe pos mai ia o tapuia, tapu au pito. Ai koe kaia koe ke mau e nau kawaha no pos mai, o ko nau tōru ia o monu ia. Neongo koe kawa I tonga hange koe koe lau, o sibiai e whanoa, te lava peo area ma pe he tolu noa, ka te ave a kilo te au. I he taimini. Pea ko tonga ia o ku fie mau paanga I Kakai ia. Koe uhi koe COVID. Koe koloa a te sirini ia ka alu koe mau e kawa. Aia koe ui o ku whai he ahoni o ku mahu inga au pito ai supporti ai community. Ka koe Kakai Tonga Ave. Amoa, fish, ka Vanuatu. Koe ku ngau e au whai he ahoni no seni holo ai petition. Pea mo e alu he online petition. Pea mo e ufa mo oni pepa I he whonuani. Koe o siave mea ki meri poani. Koe ku whiawhia lahi e Solvesta I he Palopalema e ahoni e ku whakamamani lahi ho Palopalema. Whanongo mai ai taha kotoa. Pa kou whamu, pea mo e kore o ku whai atia e motuani. Kai ke e aha pea, koe fwoi supporti. O mo pou pe, ke mo hanga o whakatokanga I ange, ai fie mau viviri, tau te whito ki Brisbane ki he u ngahi iau au. Lahi Kakai heni u mahalo ku si e kilo ni mangeau puke e customer. Talu pe koen me he COVID. Puke, pea kui kai ke nau te lava nau toluia o eke o tatau mo mea koe no kou whai. Ka koe whai e mea koe ni, o koe whai a maa. Koe whai a aku maa e tonga ko toa pe I he whengu ko toa pe I Australia. Koe konga whena ke ki talamai whoke ane nai o hanga koko o whawhilo aki koe sekeritari koe o patoa I Brisbane I hena. Koe ui o kuke whai he ahoni ko ui pe ke patoa pa ko ui ki he tonga ko toa pe. Moha toi matakari pe. Koe ui o ku whai a koe ui pe ki he tonga. Ki he tonga ko toa pe. He koe kawa ia koe mea ia ai whonua a tonga. Koe koe mea ia ai patoa. Ka o ku iai ai ki platform, o ku o tuu ai, o teke ai e ku tui, mo teke ai a e ku hoko koe tonga. Taki taha whiri ko whē pāti o ku iai. Pea pau koe pāti eri te u teke ai. Hoku tonga. E unga au e pe ai. I he taimi tatau pe, mo e lotu, pea mo e ave pe ki eiki, e ne whaitoko nia. Ai ngau e mo whenga whai. Whawhetai. Koe ne tuu whuka ni e ke repi ko mahino ai konga lahi ko ia o e whakaukau ko ia o ta whenga ke whakamahino ki he Kakai. Ko tau whakaukau tuke ki kilo e taha koni ku lotonga tau I he tainimi. Ko tala noa pe koe alu ke whakamau a ngā pa ko te tala noa pe koe loea. Ku osi alu e mahu inga ia o e ngahi whakamore te ke whakahoko ki ai I he ata. Aia ko tuu ko ia o kuanga whewhe rewa e tuu ko ia o ku ke iloto lahi peke ke hoko atu I he tawha ako ia. Malo apito solo, ko e whehui mau inga au pito ia. Ka bau na e whetutaki mai pe loea o talamai ai cost
I he ene foi ai pe submission I he custom mo minister. At half ni mangeu. Kapau na ai ki hoku. I he fai tu uni ata mai rei. Te pea pe he taimi le koia ikat. Ta au fia he ko ki be ka vaia pe wa o te no pe te au walu no. Ai fa more ke me ka va. Fu fau ai. Ana kai ki toka ngau ia. Ta toka ngau ia ke foi moni o tui o fe ma ia ke fanongo mai. Apure anga Aositelelia ke. Ko fe me na toka ngau ia. Sai ne o mi he ai whakakau ia ko ombe he lau marie ka te au. Ke ai me kava ke ave palu ia I he patoa movement Brisbane North Side pe au tohi o whakafi e kau ngā whai kava ke o mai. Nai whai ai pe tātānak maua ki whasi a pen. Ko whai pe me tātau I he South Side I he patoa movement I he South Side I Brisbane. Nai whataha mai mo kakai ai. O whai pe riri mo tānak mo panga whamama ki nako. O se pe toi pe ai te tonge loe. O ku si pe ai me a ia I he tau mau ai mohu whaunga. Pea mo mohu whakaukau I he tonia ki ta he lau maari. Pea I kai ki ngatai. Mahino ki he kakai koe o ku tau ataina ho nau atamai. I kai ki nau o mai o toi sio pa toi whawhewoi pa pe he. Koe ki ware whepoto. Koe ki tamai koe nā o ku Ka koe nau sio koe ki he mama o e foi whakaukau mo whatutu o whai. O ku nau o pou e nau tō. Sai. Ka pau I kai ke tāri. Ka alu le vai o hearing I he whare hoko. O ku toi alu o toi whau ake kosti. Pea ka pau loose. E toi o mai mo kostia o kau loea koe a kastomu me ta whake. Ka kui kai ke o kui be plan B. O kui be plan B pea kui be ai whakau ko taimia te tau involve ai community. Ke tau tokoni. Ke tau te kei ai fo I le o koe ni ke lava o ongo ke kau whaitu run o e konuan. Mandu o siai e ngai u consultation ia mo u mea nai teke ia I kakai mo ngai organization ke whakakalsa, whaka-council. Ai ko silodonga no foi he pure anga mo whaitu tuni. Ko mea nau tolpe te nau whai a whemea koe, pe te nau tari, pe kai ke tari. Ka au kei silent ai u teke koe ia. Koe teke a koe ni e mahino pe ia, I he wite ua koe ni he ose atari koe ni e kastomu. Pe ka pau he kai ke tari, koe aho wano whe pueri, te mau ua ki whamawanga. O whahoko ai hopo koe ia, hearing. E whaitutuni whamawanga. Maria pit. Aia e ke repi koe fuhu koe ni o ku ke lotonga whahoko mo kau ni kakai koe ni koe nau o si poupou I koe hotu a ke whahoko. Ke hanga whahoko ai fuhu koe ni mo kau mau mawhai koe I Aositelelia na. Ka ilonge koe I kuna. Koe I kuna ai whinga koe ia. Aia e atare waia ki he Kakai Tonga I he na ke nau laiseni ka lava ke nau oatu. Seni atu pe nau kilo e whaa ka ki te aha mea koe puke he custom mo mea koe ia. E ngofua re wai ke Kakai ke nau whahoko ngau e koe ia. Koia Silvesta. Koe teke koe ni. Pea hake koe lau koe ai kau tau I lotu. Koe tau lotu ko kore ke uha. Koe tō mai koe ai vai. Koe tō mai koe ai uha. Tau viku katoa. Viku e kau lotu, viku e kau tae lotu, viku e kau mohe. Viku kotoa pe ia he uha ia ke takotoa. Pea pehe koe teke koe ni. Koe teke koe ni. Koe kau tae loto mo kau tae pou mo mea. E nau kau kotoa he benefit ke nau lava o mai ai fo kilo wha. Whapuna mai he whapuna. Te uhi koe ngahi whima. Ke sio koe hono aunga ia koe o e whakaukau koe ni tala noa ku ta whakahoko he watani. Aia ka kita hanga mo te ki whakamala ala mai ke Kakai. Mahina ia ka nau tolu o ku ke whie maulahi a e nau support, e nau tokoni. Ka koe ngā whoki koe o te aipe e tokolahi o nau whie maupe ke te hanga o whamala ala he ta whaako ia. Koe hae tokoni, koe hae support o ku ke whie mau me Kakai. O kua ha fomu pe koe ha whainga mea te nau huki ai o whakamooni ai pe kua ha whainga uhinga koe hae no whakaiki iki o support o ku ke whie maulahi mi he tau community Tonga.
malo apito Sylvester. O si senda kai holo ai petition I he Facebook a. Pea o si share kai holo. Pea o whaamu pe ka pau te ketari te share atu o atu ai petition koe o ku te lava pe o sign he pepa. Koe mea pango pe nia. Koe ene hoko mai I he taimi wawe. He nai toki whahoko mai pe he moni te. Ai o mai e cost. Pea moi foi wike ua koe o kutuku. Ai koe wike ua koe ni ke prepare e submission. O ke mau he loea ia a pongi o ange petition ki a naudolo a pongpongi. Ka nau whahu e naudolo ai foi submission. Sai, koe poni pe, koe muinga ia e Sylvester na whitutaki atu ai. Koe de si koe ai taimi. O ku fie mau ai support ai community I he nau whakamoni he petition. Ko mea pia o fie mau he taimini. Ko whakamoni he petition ka mau lotu mai ki ai. Mo lotu mai ki he ngau e whai he kui kai ko hangau e nia ko hangau e hala pe ko hangau e tae whakalao. Ko ngau e ko ni ko ngau e whakalao pe ko ngau e ko ni ki he lelei ai community tonga I a whairuwe I Aositelelia. Ka kono le reipe ke repi ko ngā ku fia apito ai ngongoni ke toi update mai pe ngā ha taimi o se hawe ke po ha te ai pe ngai fumea mahu inga te ke fia mau ke toi update pe o ku ke ata pe ke fitu taki mai ke toi update pe ko tau kakai ke na iloi ai ngahi mea ko fia mau fe ka ki mo issue ko ne kava ai o ku fia apito o fitu taki mai ke ta whakahoko e proklama ko ni ka kimo ke ta mawa he hoatani ko atu whainga maari ko ni ke toe whama opo maha whainga mea nei ngalo he takamata mai ta talanoa o ku ke fia mau ke whakakato aki kimo ke ta mawa he hoatani. Io malo apito sol o ke pe ai whainga maari ko ni ke atu pe ai whamalo pe mo kore a ho mo popo. Ina tolu ku na omi na popo tokoni mai I me Kava na fai Hono Palopalo I Hono Totongi o loya pe mo submission ko no fai o ko famalo lai apito ia ki mo tolu o mo tokoni mai mo tolu o mo tohi mai o mai o mo popo o ko famalo lai ya petition ko na o atu o kore be ia ke mo famo oni I ho mo tu o abau ko ke tui ki ai whaka ofa oua te ke whamo oni. Ina tolu pe koe o kunau tui, te tau tuu whataha, he koe lau koe a kau taki lotu, koe ki koe a ki toko lahi koe a whakaweka, o ku iwi lahi au pito I he ki toko taha a ki weka taha. O ia e o kou korea ke tau lotu ki ai, ke tau tuu whataha, ke tau poupoi, koe uhi pe na iai ha whainga maari, pe a koe whakaosi. Ko taimi ko ma mai ha mo me Kava mo o te mo to yo hike Kava e faina ta ai be ho ta community malo o ia be Sylvester ba ko fa malo la he ta ko mo ngawe la ku ke fa ho ko ki ngai u issue ke community wa ofala ya ta bi ko ya malo apito ke rep pe ko tu ku aunga pe mahino apito ai polkalama koe ku ta whakahoko he o atani whiwa ki mo Kava ka hangi koe na ku whahane nei te mahalo pe o sa wike taha pe wike ua o ku aha whainga ola a rerei e mau he polkalama koe ni ku ke whahoko te ta te whoki mai o te whahoko pe Kakai ko te e lawa pe Kakai ke nau te update he whi taimi ko ia ka neo ngoia ka ku ta ngatai I he polkalama he ho atani whamalo atu ki he kainga tonga ko ta pe ku mo mamata mai ke polkalama pa mo se atu ke lahi ai polokalama koe ni koe ngā whia mau au pito ho mo tokoni ke tokoni ho tau kainga koe I Aositelelia whiwa ki pia mo e puke whonua ho tau urunganga koe koe Kava koe Konga I ho tau urunganga whawhonua ka ta mawai ai e kelepi ka ta toki whelongo aki I ha kaha uwawe mai ka whamalo au pito pia mo e ofa atu ke te koe pia mo e family pia mo Kava Tonga ko ta pe Aositelelia malo au pito malo au pito Sylvester koe Io, いい 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 io, いい
be kainga mo mana te foki mai tau Palopalema I he hoko ko ia e fitu ai e whakahoko toai e Palopalema ko ia ko e whatu whanua who'ou pia mo piveni piukala a pa mihen I he hoko ai fitu ai fiafi ai ko e houa pe e ua nai mihen tau te foki mai ki tau Palopalema ko ia a whatu whanua who'ou. Malo